İyigilikten, baktılılıktın başatı şükürçülük menen. Şükür. Allah subhanahu ve taala bendelerdi jarattı ele şu şükür kılıp yaşasın dep. Bizden hiçbir günümüz şükürsüz ötmöş gerek. Bir dağı çoğun kiçineke nimet Allah Taala'nın bergen belegi şükürsüz bizden ötüp ketmesin. Her bir nimetga biz şükür kılganга hareket kılışыбыз керек. Bul şakir, şakur dep Allah subhanahu wa ta'ala'nın özünün sıfatları. İnnallaha şakirun alim. Bakara suresinde Allah subhanahu wa ta'ala aytat, Allah Taala şakir, kadırdan, bendenin kılgan jakşı işin hiç kaçan tekke getirmeydi. Bendenin kılgan mehnetin Allah Taala hiç kaçan kadırsız kılbaydı. Şakirundu manisi şunday. Allah subhanahu wa ta'ala'nı kadırdap, saktap, sovabın beret degen söz. Vallahu şakurun halim. Allah subhanahu wa ta'ala şakur. Alımlar aytat şakir, bul da Allah Taala'nın sıfatı. Şakur, bul da Allah Taala'nın sıfatı. Allah Taala'nın sıfatları bul kандай ayırması var dese, bir jakşılıkka, jеңилдикке şükür kılsanız Allah şakir deydi. Kıyınçılıkka şükür kılsanız Allah Taala şakur deydi. Bergenine Allah Taala'dan soradınız, berdi. Şu bergenine şükür kılsanız Allah Taala'nın şakir degen sıfatı sizge жүздөнөт. Egerde Allah Taala'nın bergenine bergen жоқ sizge. Oşogo dagı şükür dey turgan bolsoңуз sizge şakur degen sıfatı жүздөнөt. Paygambarlarga Allah Taala'nın buyruk bergen. Kum mineşşakirin. Ey Musa, men sana Tavratты verdim. Бүткүл alamdaki insanlardın üstüne paygambar kılıp tandadım. Jana emi sen şükür kılıçılardan bolgun dep. Bul ele emes. Paygambarlardın üy bülelerine de Allah Taala'm şükür kılganga buyruk bergen. İ'malu ala Davud'a şükra ve qalilun min ibadiyaş şakur. Ey Davut paygambardın üy bülösü. Davut paygambar bul padışa dagı bolçu, paygambar dagı bolçu. Jööттөр Bani İsrail Yakup paygambardın baldары bir dagı padışaga başı birikken emes, Davut paygambardan başka. Davut paygambarga bulardın başları birikken. Davut paygambar bu paygambar dagı bolçu, padışa dagı bolçu. Oşondoy bolsa dagı, uşunçalık nimattın üstünde bolsa dagı Allah Taalaga şükür kılgandı azaytkan emes. Özel emes, üy bülösü menen azaytkan emes. Bir gün oroza karmayt ele, bir gün oğuz açat ele. Bir gün oroza karmayt ele, bir gün oğuz açat ele. Mına Davut paygambardın kança şükürçülügü. Kanday bolbosun, kançalık nemat berilse, nematga aralaşıp unutup, mun'im, nemat berүүчүн unutup kalbay, biz şükürdü gayrı köbөйтүp, kantip, şükürçülükte ibadat menen köbөйтөt eken. Allah Taala bardık adamzatga buyruk bergen. Kantip, fadkurullah. Sizler Allah subhanahu wa ta'ala'nı esteyle yadkurukum. Sizlerdi de Allah esteydi. Vaşkuruli ve la takfurun. Sizler bana şükür kılgıla. Sizler şükürsüzlük kılvagıla. Bul Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetleri. Ve in ta'uddu nimetallah la tuhsuha. Allah'ın bir nimetin eğer de eseptesen sanap bütmeysin kança jakşılığı var sana. Gerek Allah subhanahu wa ta'ala fadkuru ala Allahi la'allakum teşkurun. La'allakum tuflihun. Ey sizler Allah'ın nimetlerini estegileçi. Allah'ın sizlerge tartulagan jakşılıkların, beleklerin, nimetlerini estegileçi. Mümkün sizler iyigilike jetersiңер. Mümkün sizler baktılılığa jetersiңер. Mümkün sizler dünya ahiretin baktısızlığından kutkarılarsыңар. Dep Allah subhanahu wa ta'ala buyruk berip atat. Demek hurmatlı eneler, ece karındaşlar, bir şükür kılı İslam dinimizde bul ibadat, aşşükürü ta'a, bul ibadat. Şükür kıldağı kılıda bul ibadat eken. İbn Mas'ud radıyallahu anhu aytkan, aşşükür nisful iman, bul imandın jarımı degen. Şükür kılganda nimet özübüzde saktalıp kala degen, saktalıp ele kalbastan köbөйөт eken. Oşon üçün kaysı nimetga siz şükür kılsanız, oşol bizde kalat.
ошол сизде калат. Жана бул Алла субханаху ва таала өзүнүн уадасы ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгерде силер шүгүр кылсаңар менин неаматтарыма сөзсүз көбөйтүп берем деген. Демек көбөйтүп бериле берет экен. Көбөйтүп бериле берет экен. Шайтан ант ичкен. Не деп? Алла, мен сен бенделериңди азгыртам. Алдынан келип, артынан келип, оң жагынан, сол жагынан, вала тажидуру аксарахум шакирин. Сен жыйынтыгында көпчүлүгүн шүгүрчүлүк кылып таппайсың. Ким мындай экенде, шүгүрсүздүк бул шайтандын кол салуусунан болот экен. Шайтан ушу качан адам шүгүрсүз болуп калат, буга билип коюңуз, буга шайтан минип алган, шайтан азгырып ушуга жеткирген, буну шүгүрсүз кылып койгон. Демек шүгүрсүздүк туган шайтандын мээнетинин натыйжасы десек туура болот экен. Ошондуктан биз бу дайыма Алла субханаху ва тааланын неаматтарына шүгүр кылайлы. Алла таала айтат: "Ма яфалуллаху би адабикум ин шакартум ва амантум." Алла силерди азаптап не кылат? Бенделерин азапташ үчүн жараткан эмес. Алла азаптаганга кызыктар эмес. Эгерде силер ыйман келтирип, шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Ма яфалуллаху би адабикум ин шакартум ва амантум. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, шүгүр кылып жашасаңар, ыйман менен жашасаңар, шүгүр менен жашасаңар, Алла силерди азаптап не кылат? Азаптабайт деген сөз. Алла таала бендени жаратты, азапташ үчүн жараткан жок. Дозокко салыш үчүн жараткан жок. Бендени жаратты Аллахым рахат бериш үчүн, бакыт бериш үчүн, жыргатыш үчүн, бейишке киргизиш үчүн Алла жараткан. Ошон үчүн айтылат, инсан, бардык инсан бейишке кирет. Бардык инсан бейишке кирет. Суроо пайда болот. Анда яхудилер, насаралар, мушриктер, кафырлар каяка бейишке кирет? Токто. İnsan деген ким ушуну чечишип алайлы. İnsan деген ким? İnsan деген Алланы тааныган, Аллага баш ийген, бул ааламдын кожоюнун тааныган, кожоюндун неаматтарын кадырлаган, ага шүгүр кылган, бул инсан. Ошон үчүн айтылат, бул дүйнөдө 3 түрлүү жашоо бар. İnsandык жашоо бар, айвандай жашоо бар, шайтандай жашоо бар. Ким билбесе, Allah Teala, Allah Subhanahu ve Teala Allah'ını tanıvasa, ayvan deli Allah'ını tanıyt. Özünün koca tanıyt. Bular ulaike kel an'am belhum adal. Allah Kur'an'da aytat, hakikatı tanıvaganlar, bular canavar, 4 putlu canavarlar. Oşolordan da ötüp ketken deyt. İt dağı koca tanıyt, at dağı koca tanıyt, mışık dağı koca tanıyt. Bul koca tanıvagan, ayvanlardan da ötüp ketken deyt. Bunu biz insan dep ayta alбайбыз. Ayvanday жашагандарга инсан. Эми билип туруп ошого тескери чыкса, билип туруп бул тескери чыга турган болсо, бул туугандар шайтан. Арамды билет, ошону кылат. Адалды билет, аны кылбайт, бул шайтандай. Демек инсан деп ким? Алла субханаху ва таала берген пайгамбарлар аркылуу илимди аны алып, ошого жараша жашаса, бул инсан дейт. Демек шүгүрчүлүк боюнча туугандар, Allah Subhanahu ve Teala mınake barыбызга неаматтарды берип, эскертип атат. Силер неаматтарды унутпагыла. Канчалык неамат көп болсо, ошончолук шүгүр көп болуш керек. Канчалык неамат улуу болсо, ошончолук шүгүр да улуу болуш керек. Неаматка жараша. Азыр мына алхамдулилла барыбыз бүгүн аман мамлекетте жашап атабыз. Буга өзүнчө шүгүр болуш керек. Бүгүн ден соолугубуз жакшы экен, ошон үчүн чогулуп атабыз. Өзүнчө шүгүр кылат. Бүгүн үй бүлөбүз амандыкта экен, ошон үчүн чогулуп атабыз. Өзүнчө шүгүр. Бүгүн мисалы алхамдулилла курсагыбыз ток, буга өзүнчө шүгүр. Сүйлөшүп атканыбыз, бирөөнү ушактап аткан жерибиз жок. Бирөөнү жамандап аткан жерибиз жок. Биз Алланы эстеп атабыз, Алланын элчисин эстеп атабыз, Алланын неаматтарын эстеп атабыз. Буга өзүнчө шүгүр. Жолугушубуз имандын жолугушу, илимдин жолугушу, буга өзүнчө шүгүр. Караңыз, бир эле жолукканда канча деген шүгүрлөр бар. Бир адам деле тамак жейт, адал ырыскы жеген, бул неамат. Бирок кээде ооруп жейт, кээде кыжалат болуп жейт, бул деле жеп атат. Оорубай жеген, бул өзүнчө шүгүр кылыш керек буга. Кыжалат болбой жеген, өзүнчө шүгүр кылыш керек буга. Жалгыз эмес, достору менен, үй бүлөсү менен чогуу тамак жесе, буга өзүнчө шүгүр кылыш керек. Кара,
Ne'mattın türü köpeygönde bu şükür da köpeyet eken tuğan. Şimdi ikincisi kançalık ulu ne'mat bolsa oşoga jarasha şükür. Bu dünyada en ulu ne'mat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dünyaya gelüsü bu Allah'ın en ulu ne'matı. Uşuğa en ulu şükür gerek. Ulu şükür gerek. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olup kalganıma dep. Allah subhanahu wa ta'ala şükürde ne'matı köpeyte veret. Şükürsüzlükten Allah subhanahu wa ta'ala ne'matı tarta veret. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytkan innel insana li rabbihi lakanut. İnsan, elbette insan öz Rabbisine şükürsüz. Kanut degen söz, şükürsüz degen söz. Kanday şükürsüz? Hasan Basri rahmetullahi aleyh aytat. Hasan Basri rahmetullahi aleyh aytat. Bu şükürsüzlüğü mınday deydi. Masaib, kıyınçılık, kaygılardı. İstet yadgurul masaib ve yense an-ni'am. Nimettardı unutup kalat. Başına gelgende, bolbosa kıyınçılık gelgende nimettar dele var. Oşu kıyınçılıkta esteyi öre degendagi nimettardı unutup kala degen, uşun atı şükürsüz deydi. İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh aytat. Bu kanut degen sözdün manisi deydi. Ellezî yara ni'ma ve la yara'l mun'im. Nimetni göröt, biroq mun'im nimet berүүчүnü görmeydi deydi. Şükürdün hakikati tuğandar, nimet menenle alek bolboy, nimet berүүчү menen dagı alek bolu. Mına uşu şükür. Ağa taat, nimet berүүчү kim? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nimetinin bergeni maksatın şükür kıluu dep aytat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'a ve ceale lekum sam'a vel absara vel af'ida la'allakum teşkurun. Allah sizlerdi çıkardı. Kayaktan çıkardı. Enenlerden içinden çıkardı. Enenlerden içinden çıkardı Allah Teala. La ta'lamuna şey'a. Eş derseni bilbeytelenger. Ataňar kim bolat bilbeyteleň. Apaň kim bolat bilbeyteleň. Ulutun kim bolat bilbeyteleň. Uruň kim bolat bilbeyteleň. Bir tugandaryň kim bolat bilbeyteleň. Jer emne, asman emne bilbeyteleň. Allah aytып atat: "La ta'lamuna şey'a." Eş derseni sen bilbeyteleň. Ve ceale lekum sam'a. Allah kulak berdi uqqanga. Kulak berdi Allah subhanahu wa ta'ala. Özünün nimetlerini esletip atat. Eseptep berip atat. Ey insan, sen eştekeni bilbeyteleň. Uşunday doğru zaman sen başında ötkön. Seni enen içine biz çıkarganmız deydi Allah Teala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Oşonu estep koy. Unutup kalma. Özün gelgen joksun dünyaga. Kalagan uçurda, kalagan saatta gelgen joksun. Allah subhanahu wa ta'ala kalap enen içinden çıkardım dep atat. Eştekeni bilbeyteleň. Sen cahil eleň. Sen nadan eleň. Sende ilim jok ele. Sende bilim jok ele. Eşte sen düşünbeyteleň. Eçkimdi tanıbayteleň. Özüňdi da bilbeyteleň. Uulsunmu je kızsınmı? Kanday öňdö, kanday tüstö. Özüňdi da bilbeyteleň. Ve ceale lekum sam'a. Kulak berdim deydi Allah Teala. Allah Teala kulak berdi uqqanga. Ve la absara. Gözlü verdi Allah subhanahu wa ta'ala. Gözlü verdi Allah Teala görgenge. Ve af'ida. Jürekti verdi Allah Teala. Ne üçün? La'allakum teşkurun. Mümkün sizler şükür kılarsınlar. Mümkün kulak bergenge rahmat aytasınbı? Mümkün göz bergenge rahmat aytap jaşaysınbı? Mümkün jürek bergenge rahmat aytıp şükür kılasınbı? Ya Allah uşuğa razımın, şu bergenine razımın. Sana şükür deysinmi de debeysinbi? Teşkur am tekfur. Şükür kılasınmı ya şükürsüzlük kılasınmı? Allah subhanahu wa ta'ala mınake bizge nimetlerini estetip mümkün la'allakum teşkurun deydi. Demek ulaqtı şükürüm ne? Bir musulman turalı tura emes dersen uqsanız oşonu jaşırı kulaqtın şükürü. Gözdün şükürüm ne? Bir musulmandan ayıptı gördünüz mü? Oşonu jaşırıp koysanız gözdün şükürü. Şükür til menen dagı bolat. Müçö, dene müçöler menen dagı bolat. Jürek menen dagı bolat. Şükür dep mınaka bizdin til menen aytkanыбыз Kudaga şükür dep koyabız. Peygamberimiz özü üretken. Gün sayın jaşooňdu şükür menen başta. Gün sayın jaşooňdu şükür menen başta. Erte menen turganda gözüz açılgan zamat ne deybiz? Elhamdülillahillezî ahyana
ba'da ma amatana wa ilayhin nushur. Biz ertesi menen turganda ele, gözübüzü açkanda ele bardык mактоо Allah'a olsun dep şükür kılıp atabız. Hamd şükür bul jakın ele. Hamd menen bul mактоо menen şükürdün ekönün kişine ayrımaları var. Şükür til menen dagı, düskü dene menen dagı, jürök menen dagı bolat. Hamd bul oşo ele til menen ele bolat. Til menen bolat. Jana jürök menen bolat. Demek karаңыздар туғандар, biz erте menen turganda ölgönden keyin kayra tiriltken Allah'a şükür. Sebep ölümdagi, uyqudagi ölümdün agası, ölümdün inisi, kança degen adam көп uktayt, oşol boydan turbayt. Kança degen adam gün batkanын göröt, gün çıkkanын görбөйт. Kança degen adam bugün gün çıkkanын görgön, biroq gün batkanын görбөйт туғандар. Oşonduktan Allah subhanahu wa ta'alaga gün sayın uktap atabız, erте menen turganda paygambarыбыз bizge şükürçülüktü үйröttü. Allah'a mактоо aytkanды үйröttü. Allah'ın nematına şükür kılganды үйröttü. Bunu kanday degen? Ajatkana barıp boşop kelgende elhamdülillahillezî afani. Elhamdülillahillezî afani. Allah subhanahu wa ta'ala bana afiyet berdi go. Ve adhaba annil ada. Menin ıza adamga denesine ziyan jetkire turan nerseni çıkardı go. Allah'ın nematı emes be? Tamak jegende elhamdülillah dep jep atabız. Bütkönde elhamdülillah dep bitirip atabız. Bismillahirrahmanirrahim hamdan. Allah subhanahu wa ta'ala mактоо aytıp bismillah menen başladı. Elhamdülillahillezî at'amana. Bizim paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem her bir uçurda şükürdü үйrötkön. Kıyamet günü bir jarçı jar salat eken. Ne dep? El-hammadun. Kayda hammadun? Bular tursundağı beyişke girsin dep. Bir top cemaat turat eken. Kollarına hamd, Allah'a mактоо aytkan, şükür aytkandın jelegin götöröt eken, beyişke giret eken. Paygambarımızdan soraştı. Ya Resulallah, malal hammadun? Hammadun degenler kimler dediler? Ellezine yashkurun Allah fi kulli hal. Bardık avalda Allah Teala'ga şükür keltirgenler uşulardın atı hammadun bolat eken. Bular olsa Allah'a köp mактоо aytчучу, köp şükür kılуучу, uşul bolgonduktan Allah subhanahu wa ta'ala bularga uşulay sый berет eken. Bular birinci beyişke giret eken. Avvalu ma yedhulul cennet ellezine yahmadallah fis-sarra ve'd-darra. Birinci beyişke girүүчүлөр Allah Teala'ga daima mактоо, hamd, şükür aytkandar. Алар кайсы вакытта фиссарра курсанчылыкта дагы, ваддарра кыйынчылыкта дагы. Жүрөгү каалаганда дагы, каалабаганда дагы, курсагы токто дагы, ачка дагы, кандай абалда болбосун, ден соолугу жакшы, Аллага шүгүр. Ооруп калдым бир аз, Аллага шүгүр, ушунусуна дагы шүгүр. Дегендер мынакей кирет экен туугандар. Кээ бир аалымдар айтат: "Иннал инсана ли роббихи лаканут." İnsan öz Robusuna şükürsüz degendin tafsirinde Abu Bakr el-Vasiti ellezî yunfiq ni'amallah fi ma'asillah. Allah'ın bergen nimetlerin günöge işletseniz uşul kanut eken. Kur'an'da termini boyunca sizdin atınız, bizdin atımız Huday saktası kanut bolup kala degen. Kaçan Allah'ın bergen nimetin günöge işletseniz. Allah sizge akça verdi, bu Allah'ın nimeti. Siz bunu günöge işletmeniz. Allah subhanahu wa ta'ala sizge den soluk berdi. Günöge işletmeniz. Allah subhanahu wa ta'ala sizge jönдөмдүүлүк berdi. Uşu jönдөмдүүлүгүңүздү günöge işletmeniz. Allah subhanahu wa ta'ala sizge akıl verdi. Bu nimet. Bunu günöge işletmeniz. Uşu kim Allah'ın nimetin günöge işletse, anın atı kanut. Kanut şükürsüz deydi. Şükürsüz deydi. Allah subhanahu wa ta'ala urmatlı yeneler, ece qarındaşlar, barımızga tawfik bersin. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala aytat: "Ya eyyuhellezine amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum vashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Ey iman keltirgenler, biz bergen ırıskıdan adal, pakiza, tazasın jegile. Allah sınoo üçün aramdı dağı jaratkan, adaldı dağı jaratkan, sınoo üçün. Deymi Allah subhanahu wa ta'ala buyruk bergen. Buyruk bergen. Ne dep buyruk berip atat? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Biz sizlerge bergen ırıskılarının adalın. Qara, akıldı verdik. Sınoo üçün jarattık. Adal, pakiza, tazasın jegile. Vabud qanı jana Allah subhanahu wa ta'alaga şükür kılgıla deyat Allah subhanahu wa ta'ala. Vashkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun.
Эгерде силер Аллага ибадат кыла турган болсоңор, анда Алла субхана ва таалага шүгүр кылгыла. Алла субхана ва таала шүгүр кылгыла. Намын сүрөсүндө келет. Кандай гана немат көрбөңүз, дароо айтыңыз. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя ва ан а'мала салихан тардаху ва адхилни би рахматика фи ибадика салихин. О Раббым, мага товфик бер. Эмне кылганга? Аузи'ни ан ашкура, шүгүр кылганга мага товфик бер. Жардам бер мага, я Алла. Сенин мага тартуулаган нематыңа, ата-энеме берген нематыңа, шүгүр кылганга мага жардам бер. Жана товфик бер. Сен разы болгон жакшы амалды кылганга товфик бер. Жана мени киргизгин өз мээримдүүлүгүң менен салих бенделердин катарына киргизгин деген дуа. Урматтуу энелер, эже карындаштар, биз мына дуаны жатташыбыз керек. Балдарыбызга жаттаттырышыбыз керек. Үммөткө жеткиришибиз керек. Алла субхана ва тааладан кантип кайрылабыз, кантип Аллага шүгүр кылабыз, эмнени сурайбыз, эмнени сурайбыз. Субханалла, бир алым Саудияда айтат. Мечитке кирсем дейт, Саудияда көбүнчө мечиттерде эшикти ачып кирсеңиз, курма коюп коет да. Анан суу коюп коет. Кааласаңыз курма алып жейсиз, кааласаңыз суу ичип кирип кетесиз. Кирсем, эки колу жок, бир киши отурган экен дейт. Мындай карап турдум дейт. Карап турсам дейт, бир киши келип бир курманы алып оозуна салды дейт. Ал өзү сала албайт да. Бирөө келеткен дагы ошо намаз окугандардан бирөөсү келип оозуна салып коет экен. Эки колу жок. Анан эми оозундагы немени сөөгүн деле чыгара албайт экен. Экинчиси келеткенде ал сөөктү алып коет экен. Ошол жерде айттым дейт. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя. Я Алла, мага товфик берчи. Мага тартуулаган нематыңа кол берген экенсиң, шүгүр кылайынчы. Мына өз колу менен жей албайт дагы. Жегенин оозунан ала албайт дагы. Карачы, мага канча Алла таала немат берди дейт. Ошон үчүн карап туруп Алла субханаху ва таала сизге салих эне берсе шүгүр кылыңыз. Салих ата берсе шүгүр кылыңыз. Салих аял берсе, күйөө берсе шүгүр кылыңыз. Салих фарзанд берсе шүгүр кылыңыз. Адалдан сизге мал берсе шүгүр кылыңыз. Бул Алла субханаху ва таала мынандай бизге сиздерге бизе берип атат. Демек, бул жердеги аяттагы дуага көңүл бурайлы. Роб Алла субханаху ва таала өзү үйрөтүп атат. Кантип сурашыбыз керек Алладан? Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва ала валидайя. О Раббым, мага товфик бер. Эмне кылганга? Шүгүр кылганга. Мага тартуулаган нематтарың бар. Эсеби жок нематтарың бар. Ошого шүгүр кылганга, я Алла, мага товфик бер. Экинчиси, ата-энебизди унутпайлы. Ата-энебизди унутпайлы. Ата-энеме берген нематыңа дагы шүгүр кылганга мага товфик бер. Үчүнчүсү, салих амал кылганга шүгүр. Салих амал кылганга товфик. Себеп дегенде алымдар айткан: ас-сала шүкрун, ас-сыям шүкрун. Орозо дагы бу шүгүр. Орозо, намаз дагы шүгүр. Бардык жакшылык бул Алланын нематы экен, буга шүгүр деп. Салих амалды кылайлы, ушуга Алладан жардам сурайлы. Я Алла, мен салих амалды кылайын. Салих амал кайсы? Алланын элчиси разы болгон амалдар, ушулар салих амал деп айтып калат тугандар. Андан кийин Алла тааланын мээримин сурап, ва адхилни би рахматик, өз мээримдүүлүгүң менен мени киргизгин. Каяка? Фи ибадика салихин, салих бенделердин катарына кошкун. Күнөөкөрлөрдүн катарына кошпогун. Залымдардын катарына кошпогун. Дозокулардын катарына кошпогун. Мунафыктардын катарына кошпогун. Муртаттардын катарына кошпогун. Кафырлардын катарына кошпогун. Мени, я Алла, пайгамбарлардын катарына кошкун. Сыддыкиндердин катарына кошкун. Шухадалардын катарына кошкун. Салихиндердин катарына кошкун. Я Алла, сен разы болгон, бейиштен орун ала турган бенделериңдин катарына кошкун деген тилек. Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu, улуу сахабалардан, пайгамбарыбыздын доорунда фатва берип турган муфти сахабалардан, менмин деген кары сахабалардан, менмин деген алым сахабалардан. Пайгамбарыбыз айткан: а'ламу уммати бил халал вал харам Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu. Мен үммөтүмдүн
Adal menen aramды eң жақшы мықты bilgen Muaz ibn Jabal deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlerдің birinde aytıp kaldı, ya Muaz, inni uhibbuk. Men seni жақшы көрөмүн, ey Muaz. Жақшы көрөмүn de. Biz peygamberimizi жақшы көрөбүz деп atsak, peygamberimiz aytıp atат, men Muaz'ды жақшы көрөmүn деп atат. Bu kança degen şarafat, kança degen karamat, kança degen bakıt bol, kança degen sıy. Peygamberimiz aytıp atsa, Muaz, inni uhibbuk. Men seni жақшы көрөmүn. Men seni жақшы көрөmүn. Inni osiyik, men sana osiyat aytamın deydi Muaz. Her bir namazdan keyin Allahumma a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadetik. Uşul duanı hiç kaçan taştabagın dedi. Her bir namazdan keyin uşu duanı. Kaysı duanı? Allahumma ya Allah a'inni bana jardan bergin. Ala zikrik, özüңdü estöөгө, özüңө zikir kılууга jardan bergin. Ve şükrik, nimetinga şükür kılganga jardan bergin. Ve ala husni ibadetik, çıraylı ibadat kılganga jardan bergin. Urmatlı eneler, eje karındaşlar, bul duaga göңүл buruңuz. Jaratkan Allah Taala'nın tarafından tünü günü bizge üzgültüksüz iki nerse gelip turat. Allah'ın tarafından. Birincisi Allah Taala'nın tarafından nimetler gelip turat. Tünü dağı, gündüzü dağı Allah'ın nimetleri gelip turat sizlerge, bizlerge. Anı biz kütüp alaylı şükür menen. Allah'ın nimetleri gelet, sizin gözünüzge gelip atat, kulağınızga gelip atat, bardık denengizge gelip atat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytpadı o. Gün sayın gün çıkkanda bu Allah'ın günü. Men sizin aytkanınız menen çıkpayt. Men sizge bu başı yiyeyt bul. Allah'ın buyruğu menen çıkat. Bir gün gelet, buyruk gelet. Kayaktan girsen, batsan, o şaktan çık deydi. Kıyamatın çoğun belgisi. Gün bul jaktan çıkıp atat. Gün sayın adamdın denesinde 360 müçö var. 360 muğun müçö var. Oşonun her birine gün çıkkan sayın şükür kılış gerek eken. Kantip sadaka verip. Her birine sadaka verip. 10 gözünüz jakşı görüp atabı. Uşunun şükürüne sadaka verin. Sol gözünüz jakşı görüp atabı bugün. Normal mi? Uşunun şükürüne sadaka verin. Kollar, mancalar bardık iştep atabı. Şükür kılınız. Sol kolçu, ova, on kulak kanday, sol kulak kanday, öpkö bor, böyrek kanday, kıymılınız kanday, moynunuz kanday. Bardığına 360 muğun müçö, gün sayın sadaka vergile de atat. Şükür kılıp sadaka vergile de atat. Bирок 360'ga bizge mümkünçülük yok, 360 som gün sayın bere vergenge. Ança-munça baylar bere verişi mümkün. Bирок жалпы el andan bere albayt. Peygamberimiz жеңил kılıp koydu. Zuha, çaş namazın kim 2 rekat namaz okusa 360 müçösünü sadaka kılıp şükür kılganın soğuğu verilet dedim ben. Jol olsa subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bular da şu sadakanın soğuğu deydi. Unutmayın men aytып atkan sözdü. Allah'ın tarafından iki nerse gelet. Birincisi nimetler gelet. Birincisi nimetler gelet. Ve ma bikum min ni'metin fa min Allah. Kanday gana sizlerge nimet jetpesin, Allah'ın tarafından geldi. Oylabаңыз özünün özü. Geçegi densoğluğunuz bugünkü emes. Geçegi. Bugünkü densoğluğunuz geçeki emes. Bu bölük. Bilip koyunuz, Allah Taala'nın nimetleri жаңыланып turat. Allah'ın hükümleri жаңыланып turat. Allah Taala'nın hükümleri dağı nimetleri da жаңыланып turat. Geçegi жүректің soqqonu al bölük. Bugünkü жүрегіңіздің soqqonu bu bölük. Geçegi uqqanыңыз bölük, bugünkü uqqanыңız bölük. Bugün gözünüzün iştep atkanı bölük, geçegi bölük. Gün sayın Allah Taala nimetin жаңылay verir. Oşoga biz gün sayın şükürdü жаңылап turuşumuz gerek. Gün sayın şükürdü жаңылап turuşumuz gerek. Emi unutpaylı. Peygamberimizin duası. Ya Allah subhanahu wa taala jardam surap atat. Zikir kılganga, şükür kılganga, çıraylı ibadat kılganga bana jardam ber. Tak. Allah Taala'nın tarafından biz iki nerse gelet dep ayttık. Birincisi Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetleri gelet. Emne menen tosup alaylı. Kantip tosup alaylı Allah'ın nimetini. Şükür menen. Şükür menen tosup alaylı. İkinci Allah'ın tarafından hükümler gelet. Hükümler gelet, hükümler. Atkarganga buyruklar gelet. Oşol Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükümlerin biz taat başı yü menen kütüp alaylı.
Demek Allah Taala'nın tarafından iki nerse. Nematlar, ökümler. Biz taraftan iki nerse olsun. Şükürler, başı iyiler. Bizden iki taraftan olsun. Allah'ın nimetlerine şükür kılaylı, ökümlerine başı iyiyle. Biz insanbız. Allah Subhanahu ve Teala'nın ökümünü atkarış için jaralganbız. Şükür kılı Allah'ın akısı. Kandayla takva Allah'ın akısı. Şükür kılı Allah'ın akısı. Allah Subhanahu ve Teala oşonduktan şükürdün ökümü vacip. Şükürdün ökümü vacip. Allah Subhanahu ve Teala'dan gelgen nimetlerine biz şükür kılganga Allah'dan jardam suraylı. Ya Allah, sen nimetlerine men şükür kılganga jardam surayımın. Kançalık bana jardam bersen, oşonçalık şükür kıla alamın. Tak. İkincisi Allah'ın hükümlerini atkarganga Allah'dan jardam suraylı. Ya Allah, sen hükümlerin gelet. Men oşonu atkarganga senin jardamsız mümkün emes. Atkara albayım. Oşonduktan bana jardam bergin. Sana baş iyigenge, özüne baş iyigenge jardam bergin de. Allah'ın tevfikine jarasa şükür kıla alabız. Allah'ın tevfikine jarasa Allah Taala'ga baş iye alabız. Demek tuğanlar, mınal jerdegi Rabbi Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bana jardam bergin. Ala zikrik degen manisi ala taatik. Özüne baş iyigenge. Sebepten Peygamberimiz aytkan, kullu zakirin muti'un. Her bir zikir kılıçı, al ne? Muti', itaat kılıçı. Allah'a baş iyiçü deydi. Demek bu жерде alımlar aytat, zikirdin maksatı taat, Allah'a baş iyi. Demek Rabbi a'inni ala zikrik degen manisi, Rabbi a'inni ala taatik. O Rabbim bana jardam ber. Özüne baş iyigenge jardam ber. Ve ala şükri, kaysınısına şükür kılganga, nimetine şükür kılganga jardam ber. Nimetine cana çıraylı ibadat kılganga jardam ber dep Allah Subhanahu ve Teala'dan so'rab atабыз. Men bayağı ayatqa qayra qaytib keleyin. Allah Kur'an'da aytotqаны, sizlerdi enen içinden çıkardık. Eç nerseni bilbeyt elenger. Göz, kulak, jürek berdik. La'allakum tashkurun. Mümkün şükür kılarsınlar. Em qarap turunuz. Allah'ın bir nimetini berdi. Anı bulgaş üçün, buzuş üçün bergen yok. Anı amanat katarı, kadırlaş üçün berdi. Til Allah'ın nimeti. Bu Allah'ın amanatı. Uşul til Allah'ın nimetin kantip kadırlayız. Allah kanday buyruk berse oşak işleteyli. Peygamberimiz kaysıga buyruk berse oşak işleteyli. Bu tildin şükürü. Tildin şükürü. Misali men sizden bıçak soradım. Misali men düşündürgende oңойраак bolot, ta'sirliroq bolot. Bıçak soradım, siz berdiniz bana bıçaktı. Birok sizin kalooңуз şu bıçaktı ne için berdiniz? Kartoşka tuğrayt dep berdiniz, piyaz tuğrayt dep berdiniz, nan tuğrayt dep berdiniz, et tuğrayt dep berdiniz. Birok sizin bıçağınızды aldımдағы men taştı. Ona taş kalbartып sizin. Mokok kılıp, buzup sizge kaytarıp bersem, siz razı olasız mı? Жоқ. Sizin жүрегіңіздегі қалауыңызды мұздағандай болады. Жүрегіңіздегі тілек талап, ушу жакшы бердим эле, ушу адам окшойт деп бердим эле, эмне кылып мага кайтарып берди дейсиз. Алла Таалам тилди берди. Биз ушуну күнөөгө иштетип туруп кайтарар учур келгенде, я Алла, ма тилиңди ал деп берсек, Алла разы болобу? Түшүнүктүүбү? Алла Таалам тилди берди. Күнөөгө иштетиш үчүн берген жок. Алланын зикирине берген. Allah'ın şükürüne vergen, Allah'ın maktağına vergen, Allah Subhanahu ve Teala'nın Kur'an'da okuğanına vergen, Allah Teala'dan dua kılğanına vergen, adamın yüreğine payda jetkiriş üçün vergen. Peygamberimiz birle sözünden aytıp koydu. Man kana yu'min billahi vel yevmil ahir, felyekul hayran aw liyaskut. Kim Allah ahiretke iman keltirse, söylese jakşı söylesin, bolbosa unçukpay ele koysun. Til ertege kıyamet günü soralat, kulak soralat, göz soralat, jürek soralat. İnne sam'a vel basar vel fuad kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Uşunun her biri soralat. Ertege kıyamet günü jönüne Allah berip koygan jok. Biz jönüne jaralgan jokpuz. Sözsüz surak var. Biz joopkerbiz. Her bir müçöbüzgө her birine жооп беребиz. Afa hasibtum annama halaqnakum abasa ve annakum ilayna la turja'un. Emne dep күмөн кыласыңар силер, ай? Biz sizlerdi maksatsız ele, beker ele jaratıp koyduk bu. Emne dep күмөн кыласыңар? Bizdin aldığımıza kaytıp gelmeysiңер.
Wa annakum la ilayna la turja'un. Sizler emne bizdin aldığımıza qaytıp kelbeysiңер. 100 yıl yaşaňyz, 150 yıl yaşaňyz, kança kalaýsyz? Qaytıp kelbeysizmi deydi. Qaytıp barabız. Bala, söz barabız Allah'ın aldılar. Biroq şu bararda Allah subhanahu wa taala nimet dağı bir aytayın. Allah nimet berdi. Günöge işletiş üçün bergen jok. Bulgaş üçün bergen jok. Al nimetdi. Tuğandar Allah Taala amanat berdi. Bu Allah'ın nimeti dağı, Allah'ın amanatı dağı. Peygamberimiz tildi kanda işletiş gerek. Oşoga peygamber. Aytıp berdi. Tildi kayaka işletiş gerek aytıp berdi. Bir hadis aytıp bereyin. Peygamberimiz aytat: "İnnel abd la yetekellemu bi kelime min ridvanillah la yulqi laha balan. Yarfa'ullahu biha derecat." Bende bir söz söyleydi. Bir ele sözlü tilinden çıkat. Biroq oşol Allah razı bolgan sözü söyledi da. Aga köngüldele burgan jok, mani dele bergen jok, etibar dele kılgan jok. Biroq Allah razı bolgan sözü söyledi da. Oşonun berekesinden hem Allah'ın razıçılığının natijaсын karaňyz. Yarfa'ullahu biha derecat. Allah beyişkele girgizmesden darajasını götürüp koyat eken beyişke girgizip. Beyişke girgizip darajasını götürüp koyat eken. Emi karaňyz. Ve innel abd la yetekellemu bi kelime min sahatillah. Bende bir söz söyleydi. Allah narazı bolgan sözü söyleydi. La yulqi laha balan. Aga köngüldele burbayt. Biroq Allah narazı bolgan sözü tilinden çıkardı mı? Meyli yahvi biha fi cehennem. Oşo arkılı dozoko düşet deydi. Dozoko çıkılat bul. Demek bir söz menen beyişke, bir söz menen dozoko girişi mümkün insan. Şonun üçün tuğandar Allah Taalam tildi berdi. Bul ulu Allah'ın nimeti. Biz tildi uşaka işletmeyle, gıybatka işletmeyle, nifaka işletmeyle. Tildi Allah Taala narazı bolgan sözgө işletmeyle. Peygamber Allah Subhanahu wa Taala Kur'anda buyruk bergen. Wa qulu lin-nasi husna. Adamlarga çıraylı söz söylegüle. Adamlarga dep koydu. Musulmanlarga emes. Adamlarga sizin ulutuңuzdan bu, kiçinebi, çoğun bu, musulman bu, musulman emespi, ayrıması yok. Sizge jagabı, jakpayбы, siz turalı jaks söz aytkanбы, aytkan emespi. Biroq bizge buyruk kanday? Wa qulu lin-nasi husna. Adamlarga çıraylı söz söylegüle. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Adamlarga jaks söz söylegüle, alarga jaks söz söylegüle. Allah Taala Musa aleyhissalamdı, Harun aleyhissalam iki peygamberdi Firavunga jönöt atkanda joldama aytkan ele. Bargıla Firavunga. Bolbosa Firavun kanday? Ana rabbukumun a'la. Men sizlerden ulu Hudaýyňarmyn dep Hudaýlykka dawa kılgan, doo kılgan kişi. Oşoga da Allah Taalanyň mehrimin karaňyz. Ne dep atat? Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yetezekkeru aw yakhsha. Barup aytkıla ekoň. Ne? Jumşak söz söylegüle. Firavunga barıp dep aytpagıla deydi. Firavunga barıp jumşak söz söylegüle. La'allahu yetezekker. Mümkün nasihat kabul alıp kalar. Aw yakhsha. Je korkup Allah Subhanahu wa Taalanyň dinine gelip kalar. Oşoga dagı qawlan layyina, qawlan ma'rufa, husna, bulardın bardygy Kur'anyň talimi. Bizin jaratkan zat Allah Subhanahu wa Taala tildin şükürünü aytıp atat, gayaka işletiş gerek. Şükürdün üç türü var. Til menen, dene menen, jürek menen. Dene müçeleri menen, jürek menen. Tildin şükürü uşul. Alhamdulillah. Şükür lillah. Allah Taala şükür dediniz. Deneni şükürü kanday? Uşul günöge iştelbesin. Kolubuz aramga barbasın. Uğurlukka barbasın. Tarazana tartkanga barbasın. Biz kolubuz büröge adaletsiz bir çeçim çıkarıp birese kılıp koybasın. Kolubuz aramga barbasın. Putuğuz aramga baspasın. Putuğuz aramga baspasın. Zulumdukka baspasın. Denenin müçölerin şükürü aramga barbasın. Jürektün şükürü kanday? Jürektün şükürü kanday gana nimet bolsun, men buga layıkты emes elem. Allah berdi, Allah gojoyun. Allah akılı. Allah maňa tartılap koydu. Kanday tartılады Allah Taala öz nimeti menen tartılады. Men buga akılı emes elem. Jürekte uşunu ınanыңыз. Uşunu moýnuňa alıňız. Bul nimetka siz tatıktı emes eleňiz. Biroq Allah Taala sizge berdi, tartılады. Jürekten uşunu ınansaňız, siz jürekten uşuga moýnuňa alsaňız, priznavat etseňiz, mına oşo jürektün şükürü. Bu nimet kanday gana nimet bolbosun, siz akıllı emessiz. Siz aga layıkты emessiz. Bunu Allah Taala sizge belek kılıp berdi.
Караңызчы, Алла Субхана ва Таала кандай деген немат тартып алочу. Болса biz жок элек да. Мына 100 жыл мурда эч ким жок эле да. Мынанча көз каяктан келди, мунча баш каяктан келди, мунча жүрөк каяктан келди. Алла Субханаху ва Таала жоктон бар кылуучу, үлгүсүз жаратуучу, эч кимден сурабайт дагы. Мына Алла Субханаху ва Таала ушундай нематтарды берди. Эми туугандар, Аллахым эң улуу немат кылып дин берди. Al-yawm akmaltu lakum ni'mati wa atmamtu alaykum ni'mati. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Arafa toosunda, Arafa günü koştoşu acılığında Allah Taala mına uşunu Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de ayat düşürdü. Din toltap oşul ayat düşkönden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 80 gün tegereginde dünyadan ötüp ketdi. Toluktagany geldi. Al-yawm bugünkü günü akmaltu lakum dinakum. Sizlerge diniňerdi men toluk kılıp berdim. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Jana özümdün nimetimdi dagı toluk kıldım deydi. Allah'ın nimeti din menen toluktanat. Jana sizlerge men dindi razı olup berdim. Allah razı olup berip atsa İslam dindi biz narazı olup kabul alaylı. Jok tuğandar. Allah razı olup bergende razı olup alaylı. Din menen jaşaylı barыбыз baktılуу bolabыз. Şükür menen jaşaylı barыбыз baktılуу bolabız. Allah'ını bergende şükür kılaylı. Kaniyet kılaylı. Allah Subhanahu wa Taala. Size daha bir neme aytayım. Allah'ın kanday gana nimeti bolubasın. Oşoga şükür kılуу berilgen nimettan dagı jogorku nimet. Sözdü jakşı oğunuz. Allah Taala'nın kanday gana nimeti. Bir nimet berdi Allah Taala'm sizge. Misal aytayın, sizge uğul berdi, je kız berdi. Bu Allah'ın nimeti. Siz uşu kız bergende ya Allah sana şükür dep ayttınız mı? Şükür dep tilinizden çıktı mı? Uşu şükür baladan dagı jogorku nimet. Sizge Allah densoluk berdi. Şu densoluk Allah'ın nimeti. Uşuga ya Allah sana şükür deseniz şükür berilgen densoluktan dagı jogorku nimet. Dagı aytayın, demek Allah'ın kanday gana nimeti bolubasın. Oşoga şükür kılуу bul Allah Subhanahu wa Taala bergen nimetden dagı jogorku nimet bolot eken tuğanlar. Oşonuň üçin Allah Subhanahu wa Taala özün nimetini tartıp albayt hiç kaçan. Kaçan bende şükürle kıla verse Allah Subhanahu wa Taala anın hiç kaçan tartıp albayt. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytat. Şükür kılıçlarga biz söz sanakısın beremiz. وَمَا كَانَ لِلْنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا. Allah Subhanahu wa Taala hiçbir can Allah'ın ruhsatısız, жазılgan, möhnötüsüz ölüşü mümkün emes. Her biri Allah'ın hükmü menen jana Allah Taala жазıp koygan vakit menen dünyadan öter. Her bir insan Allah Subhanahu wa Taala bunu жазıp koygan. Allah Subhanahu wa Taala oşol жазıp koygan möhnötkö jetken geçen şükür menen jeteyle. Allah'a baş iýip jeteyle. Şükürsüzlük Allah Subhanahu wa Taala narazılığa turan amal. Şoň üçin Kur'an-ı Kerim'de aytyp atkany: "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah." Kitaban muajjala. Allah Subhanahu wa Taala bunu ne dep atat? Kitaban muajjala жазып koygan wagtda hem kim dünýäni kalasa aga berебиz, ahireti kalasa aga berебиz. Wa sanady şakirin şükür kılçılarga bir biliniz sözsüz Allah Taala anın akısın beret eken. Şükür kılçılarga Allah Subhanahu wa Taala akısın beret eken. Şoň üçin biz urmatly ejeler, ene garyndaşlar, geliňizler Allah Taala'nın nimetin biz daima kadırlaylı. Nimetni turaluu süýleşүү dagı bul ibadat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allah Subhanahu wa Taala peygamberimize buyruk bergen. Emi Muhammed sen Robbuňdyň nimetini aytyp jürgün degen. Aytyp jürgün. Bu riyakörlük emes. Bu tekeberlik emes. Tahdis-i ni'ma Allah'ın nimetini aytуу bul. Allah'a şükür kılуу. Alhamdulillah Allah Taala bizge egemendilik mamleket berdi. Bu nimetni aytış gerek. Din erkindigin berdi. Nimetni aytış gerek. Allah Taala elhamdülillah tunuk akıl verdi ibadat kılgan Allah tanıganga. Nimetni aytış gerek. İtaat
İbadet kılsanız da şükür kılınız. Günöden saktансаңыз da şükür kılınız. Günöden saktangan üçün dağı özünçe şükür kılış gerek. Ya Allah. Oşun için aytat da bir balede gripter bolgondu görüp kalsanız ağa dua kılасыз. Ya Allah. Uşul baleden meni saktap koygonuna çeksiz şükürlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Elhamdülillahillezî mimma ibtalah bihi ve faddalani ala kesir mimma halaka tafdila." Ya Allah, mına uşul nerseden men saktap koygonun üçün, manga artıkçılık bergenin üçün sana şükürler dep alımlar aytат. Egerde birөө arak içkeni görsöңүz, oşogo da uşu duanı okusun deyt. Uğurluk görgөнү görsöңүz, oşol aramdan sizi saktap koygonga Allah'a şükür kılın. Egerde kumar oynap atkанын көрсөңүз, же зына bir aram nersege барып атканын көрсөңүз, ошодо сиз жоксузбу? Ya Allah, ушул жаман арам нерседен мени сактап койгонуң үчүн сага шүгүр кылсын деп аалымдар мындай айтат. Ошон үчүн айтылган: "Ат-тахаддус би ни'амилlah шукрун ва таркуха куфрун." Allah'ın nimetleri тууралуу сүйлөшүү бул шүгүрчүлүк. Bunu таштап коюу куфурлук. Allah'ın nimetlerin biz айтпай таштап койсок куфурлук тугат. Ошон үчүн Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nimetleri çeksiz, esepsiz, üzgültüksüz. Allah Ta'ala'nın nimetleri biz bayırma şükür kılaylı. Davut paygamber Allah'a aytkan eken: "Ya Allah, men seni süykümdü benden bolgondu kalayım. Kantkende men seni süykümdü benden bolam. Kaysa mallat karayın. Mahbub, senin şu süykümdü bolup kalayın sen aldığında" dedi. Allah Teala aytat: "Ey Davut, bendelerinden yüreğine menin süyümdü salgın. Menin muhabbatımdı salgın. Bendelerimdin yüreğine menin muhabbatımdı süyümdü salgın" deydi. Davut paygamber aytat: "Ya Allah, senin muhabbatыңды bendelerinden yüreğine kaynatıp salamın" deydi. Allah Subhanahu wa Ta'ala aytat: "Menin bergen nimetlerimdi estet" deydi. Menin bergen nimetlerimdi estet oşolarga. Menin kılgan jakşılıklarımı estet. Menin kılgan bergen jakşılıklarımı estet. Алар не кылат? Шүгүр кылат дейт. Ошон үчүн урматтуу эне эже карындаштар, биз Алланын неаматтарын бирибизге эстетип турайлы. Бирибизге эстетип турайлы. Себеп инсанбыз, унутчакпыз, унутуп калабыз. Махлук Алла Тааланын шүгүрүнөн эки нерседен шүгүрсүз болуп калат экен да неаматтарынан. Биринчиси жахил, экинчиси гафлат. Биринчиси Алланын неаматын билбейт, ошон үчүн шүгүр кылбайт. Алланын неаматын билбейт, ошон үчүн шүгүр кылбайт. Экинчиси Алланын неаматын билет, бирок бекапар, гафил, бекапар. Ошон үчүн шүгүр кылбайт. Эки оору. Бул руханий ооруларга кирет. Жахалат, билимсиздик, надандык бул дагы оору. Билип туруп ана бекапар болгон, гафил болгон бул дагы оору. Ошон үчүн бул эки оорудан илим менен зикирди айтат. Biz ilimdi da kalaylı, bileyli Allah'ın kanday nimetleri varken bende. İkincisi Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın men zikirinde kılayın gövrük. İşte Allah Ta'ala'ga nimetlerinden bekapar, gafil olmayın. Hurmatlı eneci kardeşler, negizgi ayta turgan men sözlerim jıyıntıkladım. Allah Subhanahu wa Ta'ala barımıza tevfik versin. Elbette Al-Fudayl ibn Iyad degen daha bir söz kalı hazır. Al-Fudayl ibn Iyad degen ulu adam ötkön, rahimahullah, oşa kişi aytkan eken. Siler deptir. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın nimetlerine şükür kılgandı bekem karmağıla. Köptögön nimetler ketet kayra kaytıp gelbeyt. Öz uçurunda kadır kılıp kalsaňar kalıp kalırlar. Koldan çıkıp ketkenden keyin anın kaytıp gelүүsü kıyın degen eken. Murunku alımlar bir aytkanken, bul nimetler vahşiyya, fakayyiduha bi şükür. Bul japayı canavarga okşoş degen eken. Nimet japayı canavarga okşoş. Anı baylap koyugula deyt. Ne menen? Şükürçülük menen. Şükürçülük menen baylap koyugula. Japayı canavarga okşoş bul nimet ketip kalat deyt. Oşon üçün anı şükürçülük menen baylap koyugula degen eken. Subhanallah. Nimetde dagı, kıyınçılıkta, sınooda dagı, oşonda dagı şu nimetni göre bilgenler bul ulu awliyalardın adatı deyt. Meyli. Allah Subhanahu wa Ta'ala kede ırıskыңызды кенен кылып берип койду, ден соолукту берип койду, бардык амандык, ишиңиз жүрүшүп атат, баары эле жакшы. Бул да Allah Ta'ala немат шүгүр кылып,
Бирок кээде кичине тартып койду. Кыйынчылык берип койду. Ошондо дагы Алланын нематын көрө билген аулиялардын аламаты. Биз ошондо дагы алхамдулилля ушунусуна дагы шүгүр дейли. Ошон үчүн пайгамбарлардын макамы кыйынчылыкта дагы шүгүр кылуу. Пайгамбарлардын макамы, мартабасы канчалык Алла Тааладан сыноо келбесин, ошол абалга дагы шүгүр кылат эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 2 күн катар курсагы тойгон эмес. Улида ятиман, аша факиран, мата мискинан. Пайгамбарыбыз жетим төрөлгөн, атаны көргөн эмес. Төрөлгөндөн кийин 6-7 жашка чыкпастан ападан айрылган, тоголок жетим, аша факиран. Факир болуп жашоосун өткөзгөн. Bir gün бар, эртеси жок. Болбосо Алла субханаху ва таала бул дүйнөнүн алтын кылып пайгамбарыбызга берип койгонго атат. Пайгамбарыбыз өзү албай койгон. Ухудта болсун алтын кылып берен, өзү албай койгон. Каалайсыңбы падыша болуп пайгамбарчылык кыл. Каалайсыңбы кул болуп Аллахтан жөнөкөй инсан болуп падышачылык кыл. Пайгамбарыбыз падыша болуп падышачылык кылган тандабай койгон. Бирок кандай? Bir gün курсагым тойсо, шүгүр кылайын. Эртеси күнү ач болсом, сабыр кылайын. Шүгүргө дагы бейиш, сабырга дагы бейиш. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну тандаган туганда. Мата мискинан, дүйнөдөн кайтып атканда мискин. Мискин менен факирдин айырмасы мындай. Факир бүгүнкүсү бар, эртеге жок. Мискин бүгүнкүгө дагы жок. Мынандай абалда өткөн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эң улуу инсан, эң акылдуу инсан, эң имандуу инсан, эң бактылуу инсан, эң баатыр инсан, эң чырайлуу инсан. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай дүйнөдөн өткөзгөн. Бирок шүгүр сүздүк кылган эмес да. Ошон үчүн ар бириге шүгүр кылайлы тугандар, каниет кылайлы. Bir hadis aytайын, пайгамбарыбыз айткан: "Иттақил махарим такун а'бадан нас, варла бима қасамалла такун агнан нас." Арам нерседен сактангын, сен адамдардын эң ибадаткөй, эң кыйын ибадат кылган сен болосуң. Алла бергенине сен разы болгун, ошого шүгүр кылгын, адамдардын эң байы сен болосуң. Алла субханаху ва тааланын бергенине разы болойлу. Бөлүп бергенине разы болойлу. Ушунусуна шүгүр кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Такун агнан нас", адамдардын эң байы сен болосуң. Ма яшкур фа иннама яшкуру ли нафси. Ушуну билип коюңуз. Сиз ким кайсы адам шүгүр кылса, ал өзү үчүн кылат. Лахама касабат ва алейха мактасабат. Ар бир жанга өзүнүн кылган жакшысынын пайдалыгы өзүнө. Ар бир жан жаман иш кылса, анын зыяны дагы өзүнө. Алла субханаху ва таала: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Эгер силер бир жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Алла үчүн эмес ал. Өзүңөрдүн пайдаңар үчүн. Алла Таала силердин жакшылыгыңарга кажети жок, ибадатыңарга муктаж эмес, мактаганыңарга муктаж эмес. Биз баарыбызга шүгүр кылганыбызга Алла муктаж эмес. Алла биздин субханалла биздин ибадатыбызга муктаж эмес. Жараткан Алла субхана ва таала хадиси кудуси айтып койгон: "Эгерде алгачкыңар, кийинкиңер бардык адамзат дүйнөдө бардыгы эң бузук адамдын жүрөгүндөй болуп калса, эң бузуку ким ал? Шайтан. 7 миллиард шайтандап кетсин. Аллага кыпындай зыяны тийбейт. Эгерде алгачкыңар, кийинкиңер бардык адамзат, эркек, аял, бардыгы аулия болуп, араңарда эң жүрөгү таква ким? Мухаммадур Расулулла. Ошондой болуп кетсеңер, Аллага кыпындай пайдасы да тийбейт. Алла субханаху ва таала биздин ибадаттыга муктаж эмес. Биздин ибадат кылсак Алланын аршын көтөрүп жүрбөйбүз. Ал ибадаттын пайдасын өзүбүз алабыз. Шүгүр кылсак пайдасын өзүбүз алабыз. Ма яшкур яшкур ли нафсихи. Ким шүгүр кылса, ал өзү үчүн шүгүр кылат ал. Өзүнүн пайдасына. Сиздин шүгүрүңүз өзүңүздүн пайдага. Бу дүйнөдө канча жашооңуз калдыбы? Ошого пайда. Кабырдагы жашооңузга ошого пайда. Ахиреттегиңизге ошого пайда. Бейишиңизге ошого пайда. Бирөөгө эмес. Сиздин кылган жакшы ишиңиз өзүңүз үчүн. Өзүңүз үчүн. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум. Эгерде туура сөз сүйлөсөң, жакшы сөз сүйлөсөң, жакшы амал кылсаң, ал өзүң үчүн. Пайдасын өзүң аласың, соогун өзүң аласың, рахатын өзүң аласың, бактысын өзүң аласың, даражасын өзүң аласың, ажырын өзүң аласың. Эгерде жаман иш кылсаң дагы өзүңө. Мына Алла субханаху ва таала бизди кандай динге чакырып атат?
кандай тазалыкка чакырып атат, кандай бакытка чакырып атат, кандай шүгүргө чакырып атат, кандай ыраазычылыгына чакырып атат. Биз Алла субханаху ва таалага кул болуп жашаганды үйрөнөйлү. Аллага шүгүр кылып жашаганды үйрөнөйлү. Бир дагы неемат бизден шүгүрсүз кетип калбасын. Бизден шүгүрсүз кетип калбасын. Бирок Кур'ан-ы Каримде ва актарун нас ла яшкурун дейт. Адамдар көп шүгүр кылбайт. Qalilun min ibadiyash shakur. Bendelerden şükür kılучулар öte az. Oşo azdardın katarına bizni koşsun Allah'ım. İmandılar da az. Qalilun ma yu'minun. Dozok menen beyiş ekonu salıştırsanız, bir dozokka girgenge karaganda beyişke girүүчүлөр az bolot. İmandılar da Allah Taala az dep aytkan. Şükür kılучулар da az dep aytkan. Oşon üçün bir alım aytkan eken, Arafat'ta dua kılıp atıp, ya Allah, sen Kur'an'da az demedin mi hele? Oşolordun katarına koşku meni degen eкен. Biz azlardan bolaylı. Jakşı adamlar az bolot. Jakşı ayallar az bolot. Jakşı eneler az bolot. Jakşı kızlar az bolot. Buzukular köp bolot. Buzukular köp bolot. Şoň üçin inşallah Allah subhanahu ve taalaga şükür kılsak, Kuda kalasa Allah Taalam bizim mehnetimizni, şükürümüzni tekke getirmeydi. Getirmeydi hiç kaçan. Ve kana sa'yukum maşkura. Allah subhanahu ve taala aytat buna sizlerden mehnetinger maşkura. Sözsüz kadırlar. Sözsüz ağa soğu berilir. Kadırsızlık kılınmaydı Allah'ın aldığında. Allah kıpınday jakşılıkты kaytarat. Kıpınday jakşılıkты kaytarat. Men ya'mal miskale zerratin hayran yarah ve men ya'mal miskale zerratin şerran yarah. Kim kıpınday jakşı iş kılsa, anın soğuğun sözsüz göröt. Kıpınday jaman iş kılsa, anın soğuğun günösün daha göröt. Hurmatlı eneler. Söyle. Allah subhanahu ve taala barızga tevfik versin. Ben özümden söyledim mele Kudayım buyursam ki bir saatlik içinde sizler menen bir muzakara. Bu söz, bu avaga aytılıngan yok. Bu söz men özüm üçün ayttım. Bu sözdü men sizlerden bir tuğanыңыздар қатары, балаңыздар қатары, ағаңыздар қатары, ениңіздер қатары, bir tuğan қатары ayttым. Şunu biz inşallah ойлонойлу. Birbiribizге жардам берейлі. Кандай кылып жакшылыкта жардам берейлі. Бейишке кирүүдө жардам берейлі. Арам нерселерден сактанганга биrbiribizге жардам берейлі. Dua menen, söz menen, oy menen. Şunun için Müslüman ve taavanu alel birri ve takva ve la taavanu alel ismi vel udvan. Müslümanlarga Allah Taala buyruk bergen. Sizler biri-biriңерге bir jakşı işlerde takva, günölerden saktanууda jardam bergile. Ve la taavanu jardam berbegile. Emne de günödө jana düşmandыкta jardam berbegile deydi. Her kimdin görü özünçө, her kimdin tarazası özünçө, her kimdin periştesi özünçö. Her kim Allah'ın aldığında öz cevap veret. Her kim kullukum ra'in ve kullukum mas'ulun an ra'iyeti. Her biringer cevap versinger, Allah'ın aldığında söz baranda cevap veresinger. Şunun için hurmatlı eneci qarindaşlar, takvalık yaşaonu tandaylı. El ne olup atat ayaқты qarabаңыз. Batış ne de atat. Biz uşunu qaraylı. Paygambarımız ne degen? Paygambarımızı qarap tüzdönöylü. Paygambarımızı qarap biz özümüzdün yaşaoğuzdu paygambarımızga qarap turulaylı. Tüzdöylü. Tündü, gündüzdü, geç, tün, bardığızdı. Paygambarımız gana ülgü. Bir adam da ülgü ola albaydı. Men degen avliya olsun, alım olsun, şeyh olsun, ne bela olsun. Eğer andan gelgen hata görüp kalsanız, al sizge ülgü emes. Bizge sizge ülgü Muhammedur Resulullah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasana. Buna ki Muhammed Aleyhisselam'da çıraylı ülgü Allah Subhanahu wa Taala koyup koygan. Oşonduktan inşallah bugünkü temamız şükür boyunca bolçu. Oyunca inşallah bu ayetlerden, bu hadislerden, cana elhamdülillah salih bizde o şeyhlerden, tabi'in, tabi'in, sahabalardan Allah subhanahu wa ta'ala aytılgan, bu bizden bu dünyada kança yaşaoğuz kaldı. Uşuğa dağı, tüpölükte ahiretibizge dağı gerekli sabaklar, biz özübüzge emes, üybülebizge dağı gerekli sabaklar. Oşonduktan gelingizler, Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerine gün sayın şükür kılaylı, gün sayın birbiribizge aytaylı, Allah'ın nimetlerini essettiraylı. Başkalarga da jetkirip turaylı. Hareket kılabız. Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Rahmat.
Абысыным айықпас оору менен ооруп калды, эч кимге айтпа деген. Үйдөгүлөргө айтып дарылатсак дейм. Айта берсем эмне болот? Оорусу спит аркылуу. Айтыш керек, дарылаш керек. Ооруну жашырсаңар, өлүм ашкере кылат. Апамдын боорунда Альвиагок деген курт бар экен. Аны операция кылбай айыктырууга болбойт дешти. Бирок чөптүн тамырын спиртке ачтат, ошону ичип айыккандар бар экен. Ал тауыптын жасаган дарысын алып ичүүгө болобу? Мындай караңыздар, эгерде спирт боюнча маселе болуп атат, эгерде адалдан дары табылбай калган болсо, жана ошол табып профессионал врачтар айтса, ушул арам менен гана болушу мүмкүн десе болот. Университетте лекцияга башка студенттин ордуна барып катышса болобу? Акча арам болуп калбайбы? Арам болуп калат. Башка бирөөнүн ордуна барып туруп, Зайнап десе мен деп туруп, каны сени Зайнап эмессиң да. Сен Алланы алдап атасың, өзүңдү алдап атасың, мугалимди алдап атасың. Болбойт. Өзүң чалтасың? Так. Устаз, мен биринчи күйөөм өтүп кеткен. 2 кызым бар, 2 күйөөгө экинчи аял болуп чыкканмын. Квартирада турам. Квартира кымбат болуп атат. Тамак бир аш бир айда көп болуп барат. Бир айда бир барат. 1 саатка убакыт болот. Эмне кылсак болот? Бирок жообумду сурасаң көргөн. Мындай. Бардыгы Кудай кааласа каниет, сабыр, жакшы мүнөз, Алладан бекем үмүт. Маселе чечилбеген маселе жок. Кудай кааласа. Ата-энебизге жардамдашуу максатта кыздар иштесе болобу? Кыздар ким менен иштешет? Эркектер менен аралаш болсо болбойт. Кыздар өзүнчө иштегеле тамак бышырып, кийим тигип, мейли анда. Же болбосо агаңыз бар, иниңиз бар, атаңыз бар, же күйөөңүз бар. Махрам сөз болуш керек. Учуда илимге окуп жатам, бирок иштесем көбүрөөк фитнага аралашып калат экенбиз деп. Кичине бир карап туруңузда, жакшы иш кылам деп ахиретибизди бузуп албайлы. Башка кыйынчылык келгенде кантип сабыр кылып, стресс, депрессиядан чыкса болот. Башка кыйынчылык келгенде Алла Тааладан өзү кыйынчылык сурабаш керек. Жараткан Алла Тааладан афият сураш керек. Келип калса, кыжалат болбоңуз. Намаз аркылуу Аллага кайрылыңыз. Жана андан жаман абалдарды ойлоңуз. Ушунусуна шүгүр эди. Алла Таалам жөндөн-жөн сыноо бере бербейт, көтөрө алганга берет. Жана бул аркылуу Алла Тааладан сиз жакшы үмүттө боло бериңиз, бекем боло бериңиз. Даанышмандык пайдалар өтө көп. Мен күйөөм менен 2 жылдан бери жашабай калгам. Экөөбүз ажыраша элекпиз, бирок ал мага талак бербей эле үйлөнүп алды. Андан кантип талак алышым керек? Эми карап көрүлө. Эгерде жашап кете турган болсоңор, бул жакшы. Шариятта ал 2, 3, 4 деп ал бир арам кылган жери жок. Эгерде ал адилеттүү болсо, адилетсиз боло турган болсо, мен ажырашам дей турган болсоңуз, анда ата-энеңиз, туугандар менен барып талакты алыш керек. Адам өзүнүн канчалык деңгээлде туура жашап жатканын кантип билсе болот? Өтө жакшы. Адам өзүнүн канчалык деңгээлде туура жашап жатканын кантип билсе болот? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүт адамга стандарт. Сиз өзүңүздү пайгамбарыбыз стандартына салып көрүңүз, ошону кандай жашап атканда билип аласыз. Кыямат күнү Алла Таала эсеп китепте дагы пайгамбарыбыздын стандартына салат. Ар бирибизди пайгамбарыбыздын акыйдасы кандай эле, ибадаты кандай эле, муамалаты кандай эле, ахлак адеби кандай эле, күндүзү түндүзү кандай эле, орозо намазы кандай эле, садакасы дуасы кандай эле, бардыгыбызды ошого канчалык биз жакын болсок, ошончолук бактылуу, ошончолук ийгилик. Пайгамбарыбыздын стандартына канча узак болсоңуз, ошончолук бактысыздык. Мелик, бир азы суроолор жооп берип коелу, кийинкилерин Кудай кааласа жооп бергенде аракет кылабыз. Онлайн насат медиада беребиз. Ооба. Түшүмдө көп чочуп кетем. Жаман түштөр кире берет. Эмне кылсам болот? Неме кылыңыз? Дарат менен жатыңыз. 2 рекет намаз, хажат намаз окуп жатыңыз. Жаткан жериңизде бисмилла деп сөзсүз уктардан алдын Ихлас Фалак Насты 3төн дем салып жатыңыз. Аят-ал Курси сөздү окуңуз, Аманар Расулду окуңуз. Hazret Umar radıyallahu anhu
Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху айткандары бар. Biz ойлойбуз дейт. Бир аз акылы бар адам Амана Расулун окубастан уктабаса керек деп ойлойбуз дейт. Дагы кайталайын. Бир аз акылы бар адам, кичине акылы бар. Амана Расулду окубастан уктабаса керек деп ойлойбуз. Демек, окубайлы уктап калган кимдердин катарына кирип калды? Өзүңүздөр эсептеңиздер. Амана Расулду окуңуз, эч кыжалат болбоңуз. Жакшы түш болот. Жан дүйнөнүн тынчтыгын табуу үчүн эмне кылсам болот дейт. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Кур'анда айтып койгон, Алланын зикирине бекем болуңуз. Кудай кааласа жан дүйнөңүз тынчтанат. Атам ичип жүрүп каза болуп калган. Сагындым, жүрөгүм ооруйт. Кандай кылып жардам берсем болот? Түшүмө да кирбейт. 3 нерсе кылыңыз. Өтүп кетти. Болду. Сиз дуа кылыңыз, Кур'ан окуп туруңуз. 1. Атаңыздын туугандары менен жакшы мамиледе болуңуз. 2. Атаңыздын достору бар. Ошолор менен катташ. Мындайча айтканда, бирок сиз махрам маселесинде ол кандай бай аяш ата деп коет эле. Ошолорго салам дуаңызды жана башкаларды айтып койсоңуз болот. Кандай болгонуна карабай ата энени сыйлашыбыз керек. Бирок эгер атаңдын зулумдуктарын эстесең, жүрөгүң ооруп, мээримдүү сезими жок болсо, эмне кылыш керек? Аллаху акбар. Эми Кудай кааласа мындай. Барын Аллага таштап коюңуз. Атаңызга жакшылыкты дуа кыла бериңиз. Сиз жакшы адам болуңуз. Пайгамбарыбыз айткан: "Ла тахун ман ханак". Ким сага кыянат кылса, ошого кыянат кылба деген. Пайгамбарыбыз өзү зулумдуктарды кечирди го. Ошон үчүн иншалла сиз дагы Кудай кааласа албетте оор. Бирок Алла Тааладан сураңыз. Жана ага жаман дуа, жаман ойдо болбоңуз атаңызга. Видите, анда это соң кыз махрам. Андан соң, бул жагы окшойт. Жок. Өлгөн инсанга Кур'ан окулбайт делген. Мындан көп өтпөгөн жаш инсандын өзүнүн аманатына кыянат кылгандыгын эми суроом. Динибизде бизге ар бир жашообуз үчүн жеңилдик берген эле. Ал инсанга жок дегенде садака берсек, кабырында кыйналбайбы? Андан соң кыз махарга. Мен сурооңузга жакшы түшүнбөй калдым да. Эки жакка бөлүп жазып койгон кез. Кыскасы мындай. Өлгөндөр бар го, дүйнөдөн өтүп кетти го. Кур'ан сабабы тиет. Зикирдин сабабы тиет. Орозонун сабабы тиет. Дуанын сабабы тиет. Макулбу? Курбанчылыктын сабабы тиет. Бардыгы тиет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сураган. Туура. Пайгамбарыбыз өлгөндөргө Кур'ан окуган сабабы тиет деп ачык айткан эмес. Маселени ачык айтып коеюн. Пайгамбардан сураган. Я Расулалла, эгерде өтүп кеткен болсо, аркасына ажылык кылсам болобу? Болот. Садака кылсам болобу? Болот. Сахабалар баары эле түшүнөт эле. Кур'ан окуган сабабы тиет экен. Ошон үчүн аны сураган эмес. Болсо ошону деле сурамак эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бирөөнө дагы тийбейт, сабабы жетпейт деп айткан эмес. Таат бардыгы сабабы жетет. Мен жаңы гана жолукка кирдим. Үй бүлөм жана айрым жакын туугандарым каршы. Жолукту чечпеймин. Иншалла. Бирок аларга кантип туура түшүндүрсөм болот? Түшүндүрүштүн кажети жок. Сиздин өзү жолук кийинге салынганыңыз ошол түшүндүрүү. Жолук ибадат, жолук маданият, жолук бакыт, жолук Алланын ыраазычылыгы. Макулбу? Эми ады сөздөрдү толтура, Алла Тааланын фарызы бул. Аларга иши түшүнөбү, түшүнбөйбү кызыктыр. Алла көп адам да түшүнбөйт ишти. Түшүнсө да түшүнгүсү келбейт. Не кереги бар? Арак ичкен адамга кантип жардам берсек болот? Арак ичкен адамга дааватка чыгарып жардам бериш керек. Арагын таштасын, ошо жардам. Эң чоң жардам. Өзүнүн чөйрөсүнөн үзгүлө. Достору бар ошол эле тегерде чогуу ишет да булар. Аны чыгарып кетирип эле башка областка 40 күнгө. 40 күн ошо досторунан айрылсын. Мечиттин чөйрөсүндө болсун. Көчөнүн, базардын, арактын чөйрөсүндө эмес, периштелердин чөйрөсүндө болсун. Оңолуп келет.